هەناء نەواف و نەزار حەیدەر دوو زارۆکên êzdiyên xelkê şingalin kulseyê tabaxa sala 2014 kevbûne di destê terorîstên Daişê de û piştîborîna nêzîkî 4 salan dûr ji dayîk û bavên xwe û kesûkarên xwe dibin zulm û zordariya terorîstan de تازه هاتن ڕزگار کردن. ئەژالی دیرە زۆری ما خلاص کردیا ئەوە تقریبا 12 ڕۆژە ئەبڕێڤەیە هەتا گەشتە بێدەری ئەکید ئەم ڕۆژە بەری و هەتانەوە دەش سسێ ما هەشدە و هەتانەوە ئەم وی کاری دکن ji ber ku nêzîkî 4 salan ev du zarok di nav terorîstan de û bi şêwazên xwe yên terorîstana serederî gel dikirin û niha hena ew nezarî taradayekî zimanê dayîkê zimanê Kurdî ji bîr kîne û bi erebî de axivin. Ev her du xuşk û ev zaroka îro hatin rizgarkirin nav kesûkarê xwe de şad bûne ve berî çend roja ku hindek pêzanîn hatin û ev her du kes li ciyekî mueyen الولاة سوريا هر دمل دست او تيميل قال ما كارتن برو جيش ولا جيشونو او ترتيبات تشيد ماليه معنوي حمو برهات نقدر فني كو سباس بو خديكو ايرو نافكا سوكايت خدا شادن لسي طبخه سال 2014 بتر 6400 كردين ازدين شنگال كفتنه دستي تورستين داعش دو هرچند تنها بتر 3300 هات نرزگار کرن لتنها جي بتر 3000 چار نویسیوان دیارینو کەسوکارین وان چاوەڕێنە بوانجی شاد بن. شیروان خدر کورسان نیوز سنووری قەزا سێمێل